El conseller de Ciutadania i Immigració, Rafael Blasco, no ha pogut ocultar avui la seva íntima i legítima satisfacció quan ha anunciat que la comunitat autònoma valenciana serà la primera del món en establir el contracte d'integració per a immigrants. Ha justificat la mesura en el gran percentatge que suposa la població estrangera sobre la valenciana, un 16% segons ha dit. Es desconeixen els detalls de la proposta, però és probable que continuï les línies de la idea de Mariano Rajoy. El president del PP ja ho va proposar al seu programa electoral, amb la finalitat d'obligar els immigrants a respectar els nostres costums, a tornar al seu país si no troben feina ací, a pagar els seus impostos o a treballar activament per tal d'integrar-s'hi a la societat d'acollida. Coses que, com és ben sabut, no acostumen a fer mai els immigrants si no és a punta de pistola, o a partir d'ara a punta de contracte d'integració. És un gran avanç. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland erhoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst... El conseller de Ciutadania i Immigració ha conclòs la seva presentació reflexionant en veu alta. A partir de ahora tendrán que elegir qué quieren ser, o ciudadanos o inmigrantes. Continuarem informant.